What's on guy na manyanga the commissar so loko ngise subscribe ni kombela subscriber subscription ya wena nkoka swinene ngumi nga swi tiviki hi ti 9 ta September this coming week hi ta hlangana a Waterkral. There's an event ya color block color party yi endliwa hi Frame Events swo nga swa siku ta ku ri va Press Benza Mr Post va King Tsonga va Xongerhangana na van'wana va ku hlaya. So loko ri na nkarhi come there, the swimming pool will be open lava nga ta nghena from 12 to 3 va ta kuma free lunch. So I'm doing this video kana ku vulavula ngopfu hi xo sungula tolo Ben Mayengani responded to similar pain, but I believe Benny was a bit misinformed. Kumbe munhu a n'wi fikise mahungu nga ma fikisanga kahle. Risimu lera ra Papa Penny ri hume 9 years back. 9 years back, it's around 2014, 2015 there. Hi ri endle na DJ Maphorisa lera ra Sesi Barosi. It just happened ku a ri fikanga ri duma ka Machangana. Sweswi Papa Penny na yona loko yi vona hype ya risimu ra Tebza na Nomza yi vheti yi jumpa yi vuyisa risimu leriya ku maybe phela i nghoma a yi boli wishing ku risimu leriya ri ta vuya with that power, but it happened ku vanhu va fiki va va na ti-complaints to tala va fiki va langutisa Penny as someone who's not. Mina me twisisa ka mina there was no need for him to go back there because he knows his history na Peter Chinete, and kuna swilo swo tala leswi hina hi nga kula kha hi tiva swona swi nga humelela between yona na Peter Chinete, so which is swi nga basisiwangiki. So hambi hi swona hamba hi swona leswi hi swi hleketaka mara hina because that thing a swi basisiwanga a ri na swona mihleketeni, so loko se hi tlhe hi ta endla leswiwani a swi languteki. So I think na yo yi fiki yi onha hi video leyi nga fika hi ku hi tlayeni ximanga risimu ra Chinete bla 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 bla, but sweswo i ntiyiso i risimu ra the traditional song. Ri sungula ni swi ko tala, but then Peter Chinete made it more popular. But this is, and the timing ya yo Papa Penny swa tikomba ku is trying to compete na movie a nga ha ri kona misaveni. Hi leswi swi nga vula hi Ben Mayengani, and Ben Mayengani was saying it because he loves Peter Chinete. A nge tshama swi tumbeta sweswo, so for sure a yo va ku nyangatsa again hi murangaphandle hi leswiya. And then so Makamu took an opportunity. Ben Mayengani announced ku October i ya mina, and a nga vulangi ku October hi yena hi mhaka yini ku u humesa album kumbe u humesa single kumbe u humesa EP. But swa information yaleyo leswi mi ni tivaka swona ni swi endle ka the previous video. Loko wo cheka my previous video u ta swi twisisa ni swi hlamuseli na laha ni nge he vuyi ni swi hlamusela. So Makamu, the example that I gave ya ku ku ri na xiyisa xin'wanyana xa timayisela dyondza na xona a xi chaviwa ngopfu ivi se siku rin'wanyana xi lwa na Mhisongoko a nga endlangi ivi xi wina. Se loko xi wina na van'wana va ve va xi nyaza, so narration liya mina hi khoma. Loko mo cheka video leya Sol Makamu swi lava timasela lexi vula Ben Mayengani, timasela lexi vulavula hi fan base. Benny has a lot of fan base. Xi vulavula hi fan base, vulavula hi matimba ma ku endla music. So Soli is saying it's a brotherly advice ku nyika Ben Mayengani hi ku u ri loko yena a humesa nkarhi wun'we na Ben Mayengani, loko o bayiza a hlula Ben Mayengani hi October, swi ta endla na ti-artist letin'wanyana ti nga ha chavi ku humesa nkarhi wun'we na Ben Mayengani. Ma swi twisisa, it was an indirect slander. Xo va ku dyiwa ni nyuku ku na vanhu lava nga ta swi twisisa ku humelela yini se hi sungula ku vulavula hi swona. And now everyone is reminded ku album ya Sol Makamu ya huma. Dyiwani yi endle leswiya mi ni talaka ku swi endla loko ni maketa ti-album ta vanhu, leswi ni nga swi endla na loko ni maketa album ya Prince ya yona previously. So yo hi mhaka ku yo artist yi nge vuli vito ku yi vula mani, but yi lava swona ku loko ti huma ti-album letiwani ti fika ti compare-iwa, and comparison competition yi ta hi tisela tinambara to tala. And Sol Makamu is not saying
So Makamu knows his music. The music what Bena music or so Makamu knows very well that his music na music what Bena music or so it's not like he's saying he wants to compete na Benny Mayengani go we ngata tlangwa ngopfu iwi ni yo lava tinambara. You know kona ka ti-career ta music ku na ku tlumbela ku na ku tiyimisela ni ku endla swa wena ku va na proper planning. Loko mo langusa la swona Makamu ro huma ko kona kusukela le hansi le you can tell ku that man a ngo yo tlumbela. He's been relevant ever since that time and his fan base has been growing gradually. So sweswo swi komba ku tiyimisela and planning. So as a mistake ku va Sol Makamu endli video liya, he knew what he was doing. A ku ri na trap leyi hi fakini and the trap leyi xikatsana xa xiphasini na vo lavalavana ngopfu hi ti wela henhla ka hype liya hi vulavula hi swona leswi pfunaka ku maketa album ya Sol Makamu. So ye passage one. But anyways, I just wanted to analyze those two things. Maka pen na maka ya Juan na Ben Mayengani. But Benan feel like Matsonga omelele ka sweswi. We can't be fighting over all songs kurna team. As I said, go and listen to Get to the Kafa. He just released a nice project. Because if omelele like the previous ones, ignoring the ones that we have right now, it means our future will always be stuck in the past. So I'll drop his link allow, listen to him, give him an ear, and give him an ear. The guy is very talented. What's on again? So long as you subscribe, subscribe, sharp.